pangasian. Punika taler ide dan serang sami sani banget tresna sehit titian. Titiang Gusti Ayu Rika Andini, perwakilan saking Banjar Adat Kuripan, jagi ngaturang satwa sane memuda, berlibes putih. Kecerita ada bendega madan ina rejana. Ia nongos di pasisi kelot. Sedina-dina, gagitan inarene, narajanane tuah ngalepe di pasihi. Narajana negakin jukung sambelana memancing. Mari kawan para nelayan bekerja, gotong royong bersama menangkap ikan. Ambil dayung untuk mengemudi sampan. Dayung, dayung, dayung sampan di dayung, 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 dayung sampan di dayung. Itu kone kegendengannya Inarejana ngayung sampan sambilan ngulang pancing di cengkene Inarejana masih mengenai jalan. Tibanan suba Inarejana nyalanan geginani entu. Anejani Inarejana merasa sebab pesan sawireh uli semengan Inarejana pancing itu nenada ngamahin kanti tengai Inarejana tusing man benang aukut basangnya merasa sedup awaknya merasa panas penuhnya ngerecek sawireh panasnya aneh ngentak. Lantas Inarejana ke tengah pasir. Itu ia nepokin parangan gede pesu kenahnya lakar mereret. Laut Inarejana turun lan munggah bekelnya. Ungkusan bekelnya Inarejana misi sambu asam bekan tipat galang duang bungkul tesang lindung akapotan sambal isen mecap-cap misi uyah ku sambal atau melosan mimi jajan gati. Lantas Inarejana medar. Suut Inarejana medar. Lantas ia mesayuban di beten punyan kayune. Laut ia ma ileh-ileh. Makelo Inarejana ma ileh-ileh. Laut teka angin yang ngesisir. Lega pesan kenah Inarejana nguponin dayu. Mara Narejana mau tulihan angin. Sagia tepokina ada kedes blibes putih. Mimi, Adi, ada kedes blibes putih di jengkel pesan. Nah, iraga uling tumi sing man benang aukut. Jadi, kedesnya aneh ban aukut, ban jalan. Bapak, ada tiang tanpa bapak. Yening bapak olas duduk tiang. Lakar tulungin tiang bapak ngalebe. Inarejana terkejut. Ningahan ke desi bisa ngomong jelema. Mimi, Adi ada kedes pelipis putih. Bisa ngomong? Ajaan kedes pelipis putih nih. Apa? Mata, ngajak kuping gelahin yang usahanya nenek.
ajen tuh liu pesan jet manejani hani nganggo kena pedidi tusing hitungan keasrian jadate. Nah, jadi bukti yang mengini bane dije saja nado beliu. Lantas inarejana sajaan nuoten munyine ikedes pribes putih ngalih tongos ane be adabe. Itu lantas inarejana makatan be gede-gede tur mokoh-mokoh. Bibi suk semua ide betara. Nah, beli putih. Jadi ibu laka kelajak milih laka gelah. Tesubane sanja kedes beli bese ento abana mulih akan inarejana. Kedes beli bese ento gaenana bada di sisen balene. Inarejana sayang pesan teken gedis ento. Pesai ia memandedaran buka ane daru pedidi. Ento mawenan kedis blibese merasa demen pesan kesayangan bana raja narejana buka nyayangan piana. Nah, kecerita sana jani i blibes putih mingeh orte uli i kedis tua. Doa blibes putih lawan cai di gok lelipin itu liu ada emas-emasan. Saja tuh gua saja emas-emasan itu pejangan ban malinge ane jadi malinge itu sudah mati. Lantas ikedes blibes putih ngorahen inarejana apa ngalih emas-emasan itu. Bapa, kamu bapa ke pesisi kelon, tinggalin kayunya gede, ane misi gok lelipi, isubane tepuk, saben goki ento, yening bapa nepukin ada emas-emasan, bapa dari nyemak, emas-emasannya ento, pejana bahan malingi, ane jadi malingi suka mati, malingi man emas-emasan ento, menjalaran dan patut Keto menyine iblis putih. Lantas narajana kemoya ke posisi kelot. Tinggalena ada gok dalam pesan. Mekeloi narajana tu sing bani mencelak. Sawireh takut gutil lelipi. Mara tepok ke ada bikol pesu guling bungasne. Mara narajana bani nyelepin. Pemong pesan kenang nei narajana. Nak mungkin liu pesan ada emas-emasan. Lantas emas-emasan itu abana boleh teken inarejana. Kecerita ane jani inarejana kue ningah pesadok uling icicing budek. Gunggung. Bibes putih mari je. Engkel cicing. Cari nama di peciringannya liu pesan ada akte beranda metanem akte berandanya itu pejana teken malingnya juga si malu ane jani malingnya itu suba mati di subane ini ngehan pesado uling icicing budek lantas blibes putih ngorahin inarejana nyemak akte berandanya itu kanti liu inarejana ngelah akte beranda muah emas-emasan tuseng ada bulan inarejana ngubuh ikedes blibes putih sakit subadadi anak suke. Nah, kecerita ane jani Prabu Boja sedekang sumsut kawireh tuseng nyidayang mutusan bicara. Ada pandita ajak ke dadua maka kalih merebut rabi ane istri tuseng nyidayang ngilingan encen rabine encen
beribes putih ngorahin narajana apana kepuri tur mutusan wicara sakani nungkali. Lantas inarajana kepuri tur mepusana bakal ngidayang mutusan wicara. Disubane Sang Prabu nawang pangandika, lantas inarajana ngandika tekening panditane makekali. Inggih Ratu Pandita, niki tiang medue caratan tanah asiki. Sire sane presida ngeranjing ring caratan puniki, punika sane patut nruenang rabine. Itu maturne inarajana. Disubane narajana matur kenten, pandita sane sujati kelenger, ragan idane nyemleten, preraine kembang lem-lem, buka enggal watasede. Aduh, tusing presida tiang nyelepin caratan tanah punika. Gitu mungkin pandita nih sane sujati. Sakewala pandita ane siluman eka pesan kayone meh nyelepin caratan endok aluh gati. Sesuban pandita ane siluman suba di tengah caratane, lantas inarajana nyemak caratane punika laut kesengsengin tur ketunjel di apine gede. Kanti belah caratane ento tur tede pun setengah pandita ane siluman. Mawenan ledang pesan kayen Prabu Bojeri. Sawireh sampun presida mutusan bicara, lantas narajana kedadosan Mantri Agung. Tur narajana kija-kija nyarengin Menteri Bojane mutusan bicara sane kewa-kewa. Nah, tuah asa punika cerita sane presida aturan titiang nugrayang titiang suksuman satuan titiange inggih punika yenin iraga mapirlaksana becik tekadi mesawitra tuseng kebidayang napi ke sugih utawi tiwas tampunan iraga nyapa kadi aku presida gel becik tane kepanggih inggih wonten asa punika satwa titiang nugrayang titiang aturan para mesanti Om Santi